senesi. Bugün iyilin 7'si 2018 senesi. Bugün konuştuk biz Ömer Ağa'nın. Ömer Ağa aytınız özü familiyanı. Familiyam Sattarov Ömer, pasport boyunca. Sattarov Ömer 2T. Ömer Settarovich. 1949 senesi 8 Mart günü doğuldum. Dünyaya gelmişti. Öyle. Kanda? Аққорған Солдатский район Ташкентской области. Совхоз имени Пятилетия Узбекской ССР. Пятилетия Узбекской ССР. Ana. Babanızın adı? Babam adı Çalkos Settar. Kırım'da adı namı Çalkos. Kaçıncı yıl doğdu? Babam точно senesini doğgan senesini bilmeyeyim. Korbek koyunca 88 senesi dokumentler boyunca Lafha kelgende 98 senesi. Mına doğgan hakkında свидетельство var. Mında Sattarov Kurtmullah. Мына Галуштинский район Крымской области. Значит, выдано в 1962 году свидетельство о рождении. 15 мая 1998 года. Kim çalışırdı babanız? Babam сельхоз рабочий, мына трудовой книжкасы da var bunda. O cenkte iştirak etti. Cenkte iştirak etmedi. Babam cenkte iştirak etmedi. Babam o Korbek'te çalıştı kolhozda. Kolhoz Ompika. Roza bahçeleri. Kolhoz Ompika yüzüm saçar der galiba onlar. O kız arabayla beraber dağdan toprak taşır eken, yaprak. O plantaj, kazılgan plantajlarga getirip, işte o toprakçıya son yüzüm saçar ekenler, bak saçar ekenler. Mına onun trudовой книжкасы. Sizge yakın soylar kim Korbek'te? Korbek'ten, mına ayttım da Kimik Abbaz'ın apayı Çalkos Nazife. Kimik Abbaz'ın mına Şevket Ağa'nın anası, men alam oğluyum. Babam, dayımlar, alamlar. Siz bilirsiniz kanda nasıl mahalle yaşardı babanız Korbek'te? Шенчик ее школьная 49. Шенчик adresi. Evveli Nazlı yukarı mahalle derdim, mektep mahalle derdim. Bilmeyeyim mi onun точnosunu. Onun Şevket Ağa'dan sonra bilmem. Bunların mektepki yakındır. İşte yukarı mahalle, mektep, işte Şençik adresi Школьная 49. Üyleri daha Turi. Babam Значит, üyleri. это aşağı mahalle işte. Не, наверху. Наверху? Наверху yukarı mahallede. Anda yukarıda mektep var eken de. O bababan üy, anda mektep var eken bir zaman. Sizin yanında kim yaşardı? Bilirsiniz yok? Kimi kapazlar, karşımızda kimi kapazlar yaşar eken, ben bilmeyeyim. Ondan son Gıcır Elmira'nın, mına Elmir apam, Andrusova'da oturuyor. Onun anaları bizim yanımızda yaşardı, babamın yanına. Babanız var mı fotoda? Mına bu karçıka, babamın karçıkasıdır. Toxta originalını vereyim de babam. Yok, o emin işlemeyeceğim. Toxta, onu sonra aytırım toxta babam. Tapayım da kandadır yer, vardı bir yerde ama. Original, çıkarabım neydi bu kopya olsun. O kanda oldu babanız? Mına original. Babam Uzbekistan'a Çırçık şehrinde geçindi, terk etti dünya. Kaç baba var? 4 oğlan. Büyüğü Rüstem 28 senesi. Son Osman 36 senesi. Son Seyyar 39 senesi.
Соңғысы да ең кішкенелері мендім, Умер. 49 сенесі. Ағаларын сағым? Yok, ağamlar bir kalmadı indi. Buna bu büyük ağam Rüstem. Bu ortanca ağam Osman. Ser ağam karçıkası var mı ki? Bunda yanıma almağandırım vardır üyde ama tapmadım. Babam almadım. Ser ağam karçıkasını almağanım. Ananız? Anam Uşaq Osmanlı kızı Uşaq Ava. Mına karçıkası abidir anam. Bunda da var ama toxtata. Uşaq Ava? Uşaq Ava, Uşakova. Rusça Uşakova. Kaçıncı yıl doğdu? Anam 10. seneyen balası. Havuş'ta da, he? Havuş'ta da, 28 senesi evlendiler babamla. Gorbekülge koçup geldi. Çalkus, Settarova oldular son. Kim çalışırdı? Anam da çalışırdı, mına turda olayı. Bütün ömür kolxozda çalışır. İşte, kolxozda çalıştırdı. Bunda Kırım'da da çalışır ekenler. Anda da çalışırdı işte. Aytınız, ananız hakkında. Uşaq Hava. Anam 10. senesi evlendi. Kanda Avuş'ta yaşardı? Avuş'ta nemenin yanına sinagoganın tübne üyleri var eken. Evet, o sinagoganın tübne Palikovlar, bunların soylarım kimleri olur eken. Anam çok aytırdı Palikovların. O kim? Bizim halktan? Gavaritler. Daha kim? Palikovlar var bizim halktan. Palikov, bu Urus. No, o Palikovlar, ular da yarı Tatar. Ular Turşu. Evveli uların lağapları Turşu eken. Vladimir Palikov. Да. O ne, Avuş'ta yaşar diyor. Да, старший. Отец ихний в Алуште жил. Men 86 senesi kelgende Vladimir Palikov'un babasıyla görüşüp vardım. Anda bizim anamların üylerini gösterdi. Osman Xar babam üylerini gösterdi. Ondan son Xartanamlar bu avtostansiyanın yerine evveli mezarlık var iken o mezarlıkta yaşar der. Mezarlığın çetini Xartanamların üyleri. Evet. Daha ne aytayım, daha ne bileyim ben onlardan. Son o vaxtda Palikov'un laf etkendim babasının, görüştük, oturuştuk salgır boyuna. Başka son. Ondan sonra görüşmüyoruz. Avuş'ta kim söz geldi? Ana taraftan. Ana taraftan mına Uşaq Yakup. Bu men dayım anam kardeşi. Yakup. Mına Uşaq Umer. Yakup dayım nemseler 42 senesi Avtozapravkanın yanına nemseler atkan Gestapo. Yakup dayım. Bu Umer dayım 42 senesi desant taşlaylar Kerçik'e hizmetteydi bu frontta yıl. Yakup dayım председатель kolxoz eken. Partizanlarla beraber dağlarda kolxozun mallarını alıp gidip soyup nemeler, xobalar saklanırlar. Son dayım kelgen şehirge Avuş'ta düşken birevler ko'rib varıp Gestapo aytganlar bu adamni ne yürüyor bu adamında bu partizan deyip son Gestapo bunu alıyor.
яқалап ал иттерге стапай үйерилер. Чықай үйде қайтқанда бірда келіп артынан алилар. Ана соң 42 сенесі ал кетіп, абы шынки заправка бар, троллейбусный паркын янына, анда бір ташын янына атқаннар. Но газетлерде yazылған тап 60 сенелері предатель деп yazылған Яқұп дайым. Олай деп yazғаннар. Значит, Ушах Яқұп, Алушта кім еді? Председатель колхоза Алушта. Да? Да. Там был. просто был память Ильича колхоз. Ну, білмеймін. Алушта, мен білгенім жасына колхоз Алушта. Мен анамнарын лафынан білейін кәдем. Мен более точно білмеймін. Может быть, память Ильича, может быть, что-то. Ну, колхоз Алушта дердер. Мен білмеймін. Бабам совхоз Омпикада çalışқан. Оны білеймін, оле деп айтыр деп. Чүнкі мен 64-65 сенелері қач керек киятлар yazып, архивлерге киятлар yazып, Яқұп дайым, Умер дайым, не олғаныны, наз олғаныны қыдырып, архивлерден қыдырдық. Әр уақыт жауабы... Сақ қалдым, жоқ? Жоқ, 42 сенесі десантқа ташланар, анда қайып oldu, без вести пропал. Анда Феодосия или Суд? Керч. Ну, интернетте мүмкін бақыма? Білмеймін, балам, мен үшіден çox анламайым да балам. Балаларға айтсам, балалар... Умер ағаны танисыз Чабанов? Танидырым, не бет. Межнациональные отношения начальник. О, бүтін алушталарын кім жеңте іштірак етті, тапты. Ну, керек айтмау. Назет көрішсем екен ол адаммен да, бұл суалерін... Мен телефон верірім. Яқшы. Ondan soң кәдем сенен daha сорамаға істейм, ушақлардан кім, бекім мұна сен топлайсың хабер, тебер, бекім біреулер көзіңе рас келгендір, бекім бір ерде іштікендірсің, ушақлардан кім сақ қалды, бүгінгі күнде кім бар? Ну, маға қартылар айтыр де. Білмейм, танысыз жоқ. Али Алиев бар, вот фонтанда яшай, бір қарбаба ауышталы. Али Алиев, пятилеткадан дейм о Али Алиев? Герой соцтруда был Алиев. Ну, наверное, башқа. Наверное, башқа. О, ауышталы. Мен ауышталыларға қында әйті. Мен жоқ кім... Оның адресін версейдіңіз маға, мен бір көрішірдім о адаммен барабар. Мына кім бар көрбе күлі, мына ушақлардан бекім іштмейже, бекім бөле мына іш алып барған адамлардан, чүнкі мен çoxsa adamlardan işittim, но uşaqların bir yerde işitmedim. Gavaritler var, başkaları var. Uşaq denen şeyini işitmedim. Doğrusunu aytsam. Onun için bu bir dayım, bu ikinci dayım. Burada dayım apa, uların kaçkaları, bu da dayım apayıdır. Гулям Эльмирам точно білмеймін. Алуштал? Алуштал отыры дер, что Яқұп дайымнен барабар, екісі председатель колхоз деп адам. Бұл апайы кімлерден білмейсіз? Білмеймін, оны білмеймін. Сақ қалдым? Жоқ, біреу жоқ. Анам несілі полностью жойылды, бірін білмеймін бала. Бір іште мына тезанам қызы қалды, Эльмира, о да білмеймін. Так, далекие родственники. Мына бұл карточкада, бұл мына Қырымда шыққан бабам анасы. Бұл бүтін біздің Хорамда, Қырымда. Мына 3 бала, 3 ағам. Қартанам и анам. Қачынжы ол? Где-то, наверное, 39-40 сенелеридір, наверное. Қырымда? Қырымда. Бұл 40 сененің карточкасы. Бұлар да Қырымның карточкалары. Бұлар бекім 28-29 сененің карточкаларыдыр бұлар. Точны вақтын білмеймін, но у етрақты олмақ керек.
Bu yanında kim mındı? O xartanam. Mına bu xartanam. Hatice. Anam, anası. Familiyası nasıl? Uşaq da? Девич. Да, девичий не знаю. Не знаю, бaba. Ahar babanın adı nasıl? Osman. Ana taraftan. Uşaq Osman. Baba taraftan? Baba taraftan bilmeyeyim. Хуртмолла Галбалла ama точнысын bilmeyeyim. Ne etsem yalan aytacağım. Baba taraftan bilmeyeyim. Kim? Xartanam. Ava. Xartanam. Ahar babam bilmeyeyim. Baba taraftan. Ben onların görmedim. Ne xartanam, ne xar babam, ne ana taraftan, ne baba taraftan birini görmedim. Men 49 senesi doğdum, birini bilmeyeyim. Görmedim. Onun için Kıdırganımda bekim bilgen adamlar vardı, bu şeyler vardı. Bunlar Gülşan'da arşivde çalışırken anda bir-iki kağıtlar tapkan, o da ayıttım. Gülşan'da haber etken de böyle şey deyip, işte buna görüşsem onunla beraber devam etsem bir haber alsam babam. Sizge ananız babanız niye aytırdı bu Kırım'da yaşaganda? Niye aklında kaldı sizde? Kim? Ananız babanız nasıl şeyler aytırdı her vakit Kırım'da yaşaganda? Belki bu cenk vaxtları bir şeyler oldu. Son sürgünlük nasıl oldu bir şeyler bilirsiniz mi? Yok. Evet, çok şeylerin cenk vaxtında Nemseler kelip kılınganını, Ruminler kelip kılınganını, balların şeylerin çompulun dögüp, Ruminler kelip kazanlar çeye partizan kadar eken. Pişken tavukun, pişken aşın köterip küter ekenler. Nemseler kelip koydu, o yüzüm bağına 4 köşege 4 tane asmağa vişilse koyganlar. Mına kim kirse bahçeye şey alsa onun mında asılacak degen, onunla beraber bütün cemaatini korkuzgan. Bir şey çalmagan. Nemseler hakkında bek öyle kılınganlarını aytmadı. Ruminler bek kılıngan ekenler. İtalyanslar var eken, arada sırada gelir eken, genişler ekenler ularında. Daim, Yakup daim partizan eken, partizanlarga yardım eter eken. Председатель колхоz olgan son, dağlarga varıp, hayvanların soyup, onların etlerin, şilerin kavurup, saklap, işte zapas yapar ekenler, partizanlarga aş, boğaz hazırlar ekenler. Ana 42 senesi işte partizanlardan aşağı koyga düşüp, Korbekülge alışta düşüp, alışta Gestapo arestavat etken, ana 2 günden sonum, 3 günden sonum al kitip atkan. Uruslar işin cenkten son yazdılar предатель deyip. Yakup dayım предатель deyip yazganlar. Gazette var eken, Şevket Ağa bir yerde bir makale görgen eken. Arnavut Şevket'e. Şun onunla beraber da laf etip, varıp o gazetini de tapıp kopyasını almağa isteyeyim. Ondan son arxivge kaç kere yazdım. Böyle adamını, babam kaç senesi точно doğganını men bilmeyeyim. Ondan son xanda oturganların точно adresini bilmeyeyim. Böyle lafla beraber biz babam üylerin varıp baktık Korbekül'de. Ağam bu üy dedi, gösterdim ağam. Büyük ağam, bunda doğgan, 28 senesi doğgan ağam. O vaxtda sağdı, onunla beraber vardık, gösterdi babamların üylerini, bu bizim üy deyip. Точно bizim üydü gelim, ne adreslerin, ne malları, mülkleri, cenk vaxtında, deportasiya olganda, hayvanları var eken, azbarları var eken, çayırları var eken, bahçaları var eken, dağda. Anda varıp yemiş ciğer ekenler, yüzüm ciğer ekenler, bekmez kaynatır ekenler. O şeylerin aytır der, men kanda, nerede olganını bilmeyeyim. Ne aytsam yalan aytacağım.
Ну, сіз айтмадыңыз, вот баба тарафтан сойларыңыз Баба тарафтан жеңте иштирак эткен, я да бүршілер. Баба тарафтан мына bu mecit emcim bu 102 yaşına kelip geçindi bu adam. Mına bu adam. Bu adam Bulungur'da geçindi mecit emcim. Oo, men anda doğdum. Uşak mecit. Çalkoz mecit. Uşak mecidi Çalkoz mecit. Bu benim babam ağası. Çalkoz mecit Bulungur'da Okas Hatçı apayıydı. Bunda onun karşıkasını almadım bilmeyeyim. Bana bu Çalkoz mecit. Bu Çalkoz Yakup. Вот. Bu Çalkoz Settar. Babam. Da Çalkoz Şihamet var eken. Ondan sonra Çalkoz Nazife. Bana bu meçtemciğim apayıdır babam. Oy. Okaz? Bu Okaz Hatice. Onun için Okazlar da bizge soy olup çıkaydı. O ti Bajar ağa var. Tanış? Tanıyım. Bu babam tarafından böyle adamları. Bana Çalkoz Emine onun balları bana Fatime bana budur Fatime kızı. Bu Allah'ım kızı. Sizge gerek bütün fotoğrafyan yazma kim anda, ne anda, adların. Sizde babalarınız var mı? Var. 3 balam var. 2 kızım, 1 oğlum var. Ata var. Bana bu da Biz bilmezler. Emine'nin nemesi. Kızı, bir kızı bana Fatime, bu da Alime. Bu Alime, bu Fatime. Bunlar Emine'nin balları. Çalkoz. O Çalkoz Yakup, Çalkoz Settar, Çalkoz Mecit. Daha var eken bir emcem Şeyhamet eken. No, onun bilmeyeyim, karşıkası da yok, bir şey de yok. Bunlar hepsi Korbekuli. Var Korbek'te kim çalışırdı? Kolxozda. Kolxozda. Çok şükür bilirdilerini. Uların aytkandan da dinlesen roman. Ama xana balam hepsi akılımızga kalmaydı. Ne yapayıq? Sizge şirket ağa kelgen deydi ki? Keli, постоянно keli. Biz soyumuzda bir-birimizga qatnaşıp oturuyuq. Yok. Arnavut. Kedi. Yazdı, hepsini yazdı. Так, bunu kim aytırdınız? Bu Emine'nin kızları. Abu Fatime, Abu Alime. Bu Allah'ın kızları. Aytayım da buna. Mecit Settar, Yakup, Emine, Nazife, Şeyhamet. 6 bala. Babam taraftan. Bana Mecit emcem tap Nikolay vaqtına cenkte bulungan, 1. cenkte 14 senesi. 3 tane kresti vardı. Georgiyevski krest. O vaqtda kavaleriyada hizmet etken Nikolayga raport verirken 82 senesi bizler o vaqtda vargan Bulungurga emcemlerge, mına işte Hatçenge fal bakardı çok koydu. Okaz Hatçı. Ama Mecit emce slujba etken biz şaşkası duvarda aslık durardı. Iminnoy şaşka Nikolay buğa padarka vergen. Nagражден iminnim оружием. Deyip yazılgan diwaqta özüm korup okudum uşilerini. Вот. Ondan son bu Nikolayga çes vergenini bir 15 dakika vergen raportun o hart adam 102 yaşına kelip geçindi o adam. Где-то 83-84 seneleri geçindi o. Çalkoz Mecit. Çalkoz Mecit. Вот.
кавалерияда служить еткен, бойы алчақ бойлы да, где-то метр. Эскадронец, да? Да, в эскадроне где-то, блин. В общем, 3 георгиевских креста у него было, и вот именное оружие ему награжден был. Именное оружие прямо на стене на ковре висело у него. В то время я первый раз видел оружие. Я никогда не видел, что такое шашка. Его шашка висела на стене. Бір жерде сақлағандыр, да? В общем, сойларынан сорадым, не знаю, то ли у него было 9 дочек. 9 дочек. Дочки все повыходили замуж, кто за узбека вышла, кто за татарина. В общем, вот так, кто-то и не замужем. Ну, Махбе, балалары, Сет Мемет в этом живет, не дилер я был, на аэропорт дорога, как Донское, Недрадия. Пештерек? Нет. Первый вот поселок, который есть, как он называется, в сторону аэропорта. Как на Евпаторийскую трассу выходишь? Родниковая? Не, маленькая? Не, ближе. Скромная, урожайная? Ближе. Плодовод? Да, берде шерден чыққанда жақын жерде. Богдановка отыр Есет Мемет, Махбенің оғлы. Бір аптем алушта Айгүл. Ама фамилиясы недір білмеймін. Фамилиясы Ақайын, фамилиясы кіти Айгүл. Айгүл аптем, оның оғлы балалары бар, қызлары бар. Вот. Бір аптем гвардейскийде отыр. Да. Яқшы, айтыңыз, бұл сүргінлік ақында манаңыз не айтырды? Оларын Көрбектен сүргін өткен? Епсі Көрбектен шықтар. Ана келгеннер автоматнен бар саат 4-ке үйжіп шықтам, сабақ қапын жогып, ашқаннар қапын, кіргеннер үйге, торын вас шогып, дарылып, пуғаннар бұн үйден, епсін шығарғаннар, никаких сборов бір ше алдырмағаннар, ана бір ше алған ше, мына анам Құраны. А үйден алынған ше, мына анам Құраны, мына бұл Құран тап Хартанама evleнгенде Хартанама бергендер бұл Құранын. Анама анасына. Мына мен оны оқымай білмеймін. Отырыңыз мұнда. Вот алыңыз, мен бір фото yapayım сіз. Тоқта чайымды. Бетінде хастар. Бұл наверное 100 yıldan çok. Bende 200 yıldan çok bu Kur'an. Bu Kur'an nice şeylerin geçken balam. Bu Kur'an nice şeylerin geçken. Ну, Костер'ın sayfilerin bu tutmağı da pek ettim. Onun için korkayım da tutma balam. Bu kaç yüzyıldan beri de bu Kur'an nice halklar көрген, nice şeyler көрген. Siz gösterdiniz bunu muftiyat'a ya da? Bir yerге göstermedim. Göstersem сразу найдется клиент. Дай мне. Просто мен bir yerге göstermedim daha balam. Bana birinci реликвия, как реликвия. Вот birinci sayfını açınız ya da bu taraftan o. Bu оглавление, наверное. Ага. Bak. Потому что мен оқыма білмеймін балам. Müslümanca. Mana bu tap anam anasına bergenler bu Kur'an'ı. Tutunuz öyle. Nasıl abeli? Yok. Полностью. Ben gösteririm. Abeli? Öyle. Atlangan. Evet. Sağ olunuz. Mana bu aldı Kur'an'dan kalgan işte bu tap Kırım'dan çıkan Kur'an ana yine Kırım'a kayıp geldi. Значит, Kur'an vergenler sizin hartananızga hartanama vergenler. Evlengende. Bu Kur'an'ın hartanama vergenler. Ayşe hartanama bu Kur'an'ı evlengende vergenler. Ana bak anamlar Значит, siz on, как говорится, 100 yıl bilirsiniz, hartanada
100-ге якын, значит, 170-180 ел оле. Мына оқыған адамдар да бақтар, мына қайнатам оқырды Құран. Ол келіп бұл Құранны үйде оқып шықты қайнатам. 96 yaşına keçindi қайнатам. Мында. Өзбекстанда. Оқанда доғма. Ол Жанкойде доғған. Көремес койынды. Жанкойде қайнатам. Көремес. Красноармейская шынчық. Вардық, көрдік, қайнатам, қарбабаларын, немелерін, мезалықларын бақтық. Анда доныс фермасы құрғаннар. Доныс ферманың көшесіне іште бір ерде анда да немелер де қалған, башташлар да қалған. Көремес көрінді. Бұл қайнатам. Қойыңыз şimdi Құранын и девам етіңіз. Сон оларын көрбекте топ оған сон Ақмешітке кетірген. Көрбекте оларын жүклегенер машинаға Көрбектен доғыры Ақмешітке кетіргенер. Ауыстады алтып мегенер. Доғыры Ақмешітте вокзалға кетіргенер. Мал вагонларына yüklеп өзлерінен барабар бір шалмаға yetiştirmegenler. Даже tügümleri var eken үйде сақлы, un алмаға біле yetiştirmegen. Не бар үйде? Узелок. Запасы, золотой запас. Onu da alıp yetiştirmegenler. Үйде қалған өледі. Сон yolda көршілер? Yolda Хартанам yolda keçini. Kim? Adı nasıl? Hatice Хартанам yolda poyezda keçini. Biti. Ana vagondan boşalttılar. Birşiler aşamağa, birşiler... Bir şey yok. Ana 2 günde bir, 3 günde bir getirip bir balanda verekenler. Ana ne içmeye su, ne aşama aş. Ana çapıp bir yerde toxtasalar, ayak yolga varmaya çapar ekenler. Poyez duldap kiti bir daha çapıp mingen mini, minmegen halı yolga. Olgen adamların çıkarıp yol boyu yolun çetine kaldırıp biter ekenler. Kommege çareleri yok eken. Bir şey yapmağa çareleri yok eken. Vagonsi çok adam. Vagonsi 70-80 adam yüklegenler. Uzbekistan'a varıp çıkancı, Petiletka, Taşkent'e varıp çıkancı 70-80 adamdan kalsa 30-35 adam kalıyor. Kim vagondan kalıyor, çıkıpmay poyezge, kim keçini, kim hastalanıp oluyor, kim açlıktan oluyor. Başta işte 18-20 gün poyez yürgen. Bundan Kırım'dan Akmeş'ten Taşkent'e vargancı 18-20 gün geçken. Kazakistan'a humlar çeye toxtatıp, stansiyalarga adam olmayan yerlerge toxtatıp, ne su, ne aş, ne bir şey, общем, bular vagonunu teşip, ayak yolga varmağa teşki yasanlar, öyle kep olganlar. Vagonun polunu teşip, nazet teşkenler bilmeyeyim, 80-90 adam düşünüp çıkargandırlar da bir çariyeti, bir tahtasını koparıp, ana öyle tutup, hapların kapatır ekenler. Ne nefes almağa çaresi var, ne bir şey, общем, vagon çeye bir denem, 2 denem bala da doğgan. Точнысын bilmeyeyim, hartlar aytır der ama akılımızga kalmaydı balım. Önce bayağı vakit geçti. O vakitte da baladık, çok kulak asmazdık hartların aytkanına. Onun için çok şeyler aklımızda yok. Son siz öyle de Petiletka'da yaşadınız he? Ben 64 senesinde Petiletka'da yaşadım. Yok. 8 sınıfım. 44 senesinden 44 senesinden başlayıp Petiletka, ana 64 senesinde Petiletka'da yaşadık. 8 sınıfım mektebimi bitirdim. 64. 64 senesi Ağustos ayına gittim Çırçık şehrine. Так siz Petiletka'dan hepsini bilirsiniz.
Уақытта пятилетка кімнер барды, балам, о адамдар енді жоқ та, мен ақылман. Шахман Искендер аға, Дилавер аға, Чабанов. Более фамилиялары ақылма, а бет сумасын білмеймін да, балам, ақылма қалмады. Сіз яшында олар. Білидірім, ебет білидірім, потому что мектепте оқыдық, 8 сынып мен мектепте яқшы оқырдым. Андан соң немелерге, бүтін олимпиадаларға, районный олимпиада, областной олимпиадаларға, химия, физика, математикадан бірінші ерлерін алып кердім, постоянно. Спортнен оғырашырдым. Мына кандидат мастера спорта Черчикта по велоспорту защитился, занимался в спортклубе «Чимган» 8 лет. Вот во время техникума 8 лет. Легкой атлетикой занимался, был 3-е место держал в городе по бегу на длинной дистанции 10 километров. Потом что еще? Ну вот техникуме учился, занимались спортом постоянно. Техникум не электричество? Да, специальность электромощностроение, группа МС, электромощностроение. МС 65 называлась группа такая, шифр такой шалунный. Вот. Сон 69 senesi bitirdim техникумны. Bir ay трансформаторный заводқа çalıştım, қызметке алдар армияға. 2 yıl Казахстанға служба кешірдім. Среднеазиатский военный округ. Был секретарем комсомольской организации части, освобожденным секретарем, стройбат. Вот. Ну, специальный электросантехнический отряд назывался. Войсковая часть 89-567. В честь столетия со дня рождения Ленина награжден юбилейной медалью за воинскую доблесть. Вот. Окончил службу и в 1971 году опять вернулся в Черчик. Ну, а нечем в Черчике көчтіңіз? Памуктан қачтым, балам. Памуктан қачтым. Самолетлар башымыз сен, ау дезодорантларын токердер. Біздің үйінің артында 5-летка центральныйге хлопнтың артына отырдық. Улица Безымянная, дом 5. Бұл уақытта Шымбекім деңішкендір. Вот. Біздің үйінің артына 200 метр, аберден ау Победа Гаджи олса вардыр расстояние. Хлопковое поле начиналось, колхоз Крупской. И самолетлар башымыз сен келіп төке ау зерін, ау памұқын япрақларын чүрмет үшін. 80-90% bizim охраннар, 5-летка отырған адамдар рактан кечіндер. Мен о уақытта яж балам 6, 7, 8 сынıfлары 110-120 kilo pamuk жиярдым. Sabah saat 3'ke turup pamuk жимая кетердім балам. Sabah tağında пока храуч көтерілмеді памуктан 7-8 fartuk pamuk жиярдым да. Адамдар saat 9'da келгенде мен енді 100 kilo, 120 kilo сдавать етердім памукын. Я у уақытта 10 капкті 1 kilo памуғын. Кім еді колхоздың башы? Ну, совхоз 5-летие Узбекской ССР. Кім біліп оны? Корбекулі бір адам еді? Жоқ. Корбекулі у Таировды районның башлығы. Таиров? Таиров? Не, Таиров. Жоқ, сізде де бар еді анда этот Корбекулі бар. Корбекулі немелер. Я да герой, я да... Герой var. Герой Чачи Мустафа, Али Алиев. Значит, олар хлопководы же? Да. Как раз это, может, олар колхоз не возглавляли, но... Ну, Чачи Мустафа был зав. Отделением, 8-м отделением. Али Алиев был герой соцтруда, машинный сбор, хлопка.
Он первое место занимал. Да, кім бар анда. Мына оказлар, Оказ Байрамхазаға Корбекуллы. Аннан сон, фамилияларын ұмытайын да балам, ақылма жоқ. Уже мен инсульттан сон балам мына операция болдым, коронарный шунтирование. Ақылдан бір парша неметтім. 10 жыл oldu енді, 9 жыл. Мына 10 сенесі операция болдым. Олар анда яшарды ускутлер, Корбекуллер, Чинайлар, Mazinler, Mazin Mustafa konşumuzdu. Mazin Mustafa, Çinay Halil, Çinay Umer, Zerdebe İbrahim, daha kim? Zerdebe? Zerdebe, Dermenci İsmail Ağa, Zerdebe İbrahim şunçuk Peşenli'de otururdu. Bilmeyeyim, sağım, men bir o 2000 seneleri bir varıp kelgendim İbrahim'ge. Ondan sonra varıpmadım, görüşmedik. Bu hepsi Korbekkullar ya da... Yok. Bunlar hepsi Uskutlu. Çinay Halil. Onun oğlu Umer vardı, benden yaşlı. Çinay Umer. Da kim? Siz kaçıncı отделение'de oturdunuz? Центральный. Doğma Старый Хуторға doğgandım. Barakçı. Anam men kartaçı, Старый Хутор'un kartası, pamuk kartası tapқан. Anam полевой станға аш pişir eken. Рабочилерге. Повар eken. Anda pamuk kartası tapay. Son 49 senesi Mart ayı. Ben 7. Mart günü doğdum. Kartası çi? Poli. Ha. Poli. Pamuk kartası men anam tapқан. Үйге ketirgen çırmama şey yok, bir şey yok. Son Rüstem ağam Xlopundğa kanarlar var eken. Bu vaqtda pamukun kanarga jiyar ekenler. Çuvallar, balaban çuvallar. Son ağam gece varıp Xlopund'dan zabordan şırap Xlopund'dan 10 kanar çalay. Kanar bu Uzbek sözü yok. Mişki. Bizde çuval aytiler. Çuval bizde aytiler ama Uzbekistan'a kanar deyler. Bu Uzbek sözü. Bilmeyeyim, Uzbek sözüm işte harflar böyle derler. Kanar çalgın eken de getirip 10 kanarlarını anam yuyup xlorkanyan temizlep men o çuvallar çeçilmağınlar. Başka şey yok çırmamağa. Одежды нет, тряпок нет, ничего нет. Öyle etip işte 2 ay olmağa men детсадқа verdiler. 2 ay daha olmağanım, anam işke çıkan, zastavlet etkenler çıkmağa işke, o vaxtda komendantский час, 49 senesi. Her günüm 3 günde birim varıp komendantский часқа atmayacağız. Stalin ölgence. 49 senesi. Yok, Stalin ölgence siz 4 yaşındaydım. Bağa bakşada. Men Stalin ölgen vaxtın bugün gibi gözüm oğunur koydum. Aytınız. Stalin ölgende o раненый adamlar, fronttan kelgen adamlar, kalyaskalarının ayaksız, elsiz kalyaskalar yürüp подшипниктен kotları tübne böyle oturğuç yapar derdi. O подшипникlerse yürerdi. O koyun toprağı da yolları o vakitte tozu 15-20 santimetre toz. O sement gibi toz. Öyle yufka, hum da değil, toz. Balçıkın tozu. Karıştırsın, balçık olu yapışı, son yiyip olamaysın. Ana öyle yürüp, o adamlar ağlardı. Mına Stalin ölgende Xlopundğa gudok vardı. Gudokun baskanlar. Yarım gün o gudok kıçırdı. Petiletkada. Yarım gün o gudok toxtamayıp, ya 5 dakika toxtay, bir daha başlay, 3 dakika toxtay, bir daha başlay. Ana öyle olgan. Bu Korbekkullar ağlardı. Bizim herkes, bizim halk, herkes, çek bizimki değil. Petiletkada sentralnide bekim 20
түрлі халық барды. Корейлер барды, урыслар барды, немселер барды, татарлар барды. Hepsi ağlar. Hepsi ağlardı. Grekler de vardı. Ağlardı, harplardı. Ağlardı. Cemaat bütün ağlardı. Stalin ölgende herkes ağlardı. Evet. Vay öldü, ne yapacağımız, ne olacak, ne kalacak, nasıl yaşayacağımız. Мы за него боролись, вот Сталин умер, все. O vakit siz haberiniz yok idi. Kim sizin sürgün etti, ne oldu? Haydan ben bileyim 4 yaşına bağlı. Yok, no, siz ananız babanız. Ular da bilmiyorlar. Bir şey bilmiyor vakitte. Sovyetler hudu işte, Rusya hudu değiller, bittik o kadar. Ruslar hudu. Kim hudu? Başka kim? Bütün soldatlar, keyin soldatlar, uydan çıkargan soldatlar, bütün Rusça laf etiler. Kim biliyor, kim o? Belki o Çukçadır, belki o Afrikan, kim biliyor? Kelgen adamlar işte fronttan keyin soldatlar Kudar'da, uydan çıkarganda bütün o soldatlar diyor, Rus soldatlar. Evde laflar var idi de kim ne olacak, kim habatlı. Yok, o akında laf olmaz o vakitte. O vakitte laf. Bilmiyorum, ben işitmedim. Milli hareket var idi, bilmem. O seneleri, 54 seneleri какой milli hareketti? O son 63-64 seneleri son milli hareket koterildi. Stalin 53 seneleri arasında bir türlü hareket yoktu balam. Bizler 6 yaşına balalar, 5 yaşına bala bahçesinden ben 5 yaşındaydım. Birinci kere Pamukka alıp gittiler. 5 yaşına balan. Gruppanin 20-30 bala vaspitatil kolumuzdan tutup stroyla beraber yürün Pamukka. Nege? Yagana. Çıkan kayıtık. Pamuk'un saçlar o vakitte koluna saçardır. Çapanin. Bir ocakka 4-5 tane Pamuk urluğu çıgıtı taşlaylar. Son bizge vaspitatil gösteriyor. Mana bu 5 çıgıttan 3 tanesini kaldıracaksınız sağlam soylarını. Zayıf soylarını alıp taşlayacaksınız. Öyle. Kolunun tintip çıkarıyık. Bunu çıktı. Böyle çıgıtlar endi buna çıgıt köpek koterilgen sonra endi çıktı topraktan. Uşa görünüyor. Bu zayıf, bu sağlam. Sağlam soyunu kaldıracaksın da o zayıf soylarını tinteceksin, çıkaracaksın. 3 tane kaldırıyık. Bir ocakta 3 tane. Son ikinci ocakta son öyle sıralarla beraber yagana 5 yaşındaydım o vakitte. Akılma var o şeyler. Ondan son mektep başlandı. Her yıl sentyabrın başından 10'dan 15'ine mektep kapalı. Bütün bala çağan, bütün mektepin verirler Pamukka. Plant olsa birinci yılları men 56 senesinden başladım. 56, 57, 58 seneleri noyabr gece ciyerdik. O vakitte 2 milyon tonna ciyerdi Uzbekistan. Plan. O akılma var şey o vakitte 2 milyon 200 bin, 2 milyon 300 bin plan koyardı. Ama 64, 65, 66, 67 seneleri men уже texnikumda okuganda texnikumdan yüverdik Pamukka. O yılları уже 7 milyon, 8 milyon tonna ciyerdi Uzbekistan. Plan. O yılları biz Pamuk'un fevralın sonuna ciygan vaxtlarımız oldu. Kar, yağmur, balçık bir şeyge bakmayıp o köseklerin kıyında kalgan, buzlağın köseklerin ciyip, onların voruktan çıkarıp temizlep, son kloput hazdavat ederdik. Onların da suşilkadan çıkarıp, onun kачествоsu yok. Pamuk değil, просто зародыш. Onun urluğu da yok, bir şey de yok ama zastavляли план выполнять. Öyle ciyerdik o vakitte. No, buna 69 senesinden son men armiyadan son Pamukka varmadım. Onu bilmeyeyim yani. No, 69 senesinde her yıl varıp ciyerdim, her yıl. Sizin yaşagan yerde anda milli hareket var idim. Çırçıkta bek büyük milli hareket vardı. 68 senesi buna bütün bu Çırçıkta olgan hareketlerin bütün bizler başlık etip yürüyerdik o vakitte. Teknikumda okurduk o vakitte.
ана cemaatin балаларын топлап, даже өзіміздің татар балалардан башқа грек балаларын да достарымызын топлап, hepimiz toplashib mitinglerге, демонстрацияларға топлашырдық. Мына Горпаркта 68 senesi топлашқанда bu үкімет, милициялар, андан соң пожарныйлер келіп, bütün bizim transboyla beraber bütün cemaatin 12 bin can toplaşkandı Gorpark'ta, Çırçık'ta 68 senesi. Son bizlerin anda iştirak etken adamların toplap Gorkom partiyaga çağırdılar. Ondan son KGB, MGB derler o vaxtda. Anda ular çağırıp подписка alıp, что больше не будете участвовать в этом национальном движении деп, herkesten подписка alıp, bizler korkup, хуарлар оқымақтан диплом vermezler деп, öyle подписка vergendik o vaxtda. Потому что уже 69-й год, уже техникум бitirecektim, диплом alacakım yarın. Я уже на дипломной практике, а куда деваться? Men öt desem yarın kovacaklar. Ne diplom, ne okuş, bir şey kalmayacak. Вынуждены были все это хозяйство принимать, подписывать эти бумаги. Çok adamların türmege kapadar, birevlerin bir sutkağa, birevlerin 10 sutkağa, birevlerin yıllarla ne kadar adamların süt etip ünemetler kapadar. Anda Cervizam Hıdırlezmi bir yılı 66 senesi. 68 senesi Bek Balaban'ın neme olğanda. 68. Çırçık'a. Bek Balaban Almalık'tan, Begavat'tan. Siz de anda. İştirak edip organizatorım были. Мы все организовывали. Bütün cemaatin koterip koylardan. İskender Umerov var. Один из организаторов. Belki tanışısı var. Belki tanıdırım Bek'ten ama şimdi balam akılma yok. Doğrusunu aytsam, потому что kaç yıldan beri görüşmüyorduk. Şimdi akılga çok şey kalmadı. А Пятилеткада kim çalışırdı? Ya men gittim de Pятилеткада. 64 senesi gittim, men уже Çırçık'taydım. Men soragan edim. Leveraga Çabanov. O aytı, Ulyanda çok milli hareket yok idi. Vardı. Milli hareket vardı. Kim anda? İbrahim Çigirtma. Son kimdi anında? Vardı. Pятилеткада vardı. Çok adamlar vardı ama şuna akılma yok da familyaları balım. Vardı. O Çırçık'ta kimin tanıyorsunuz? Kim tanıyım? Buna okuyan bağlar. Yo, no kim? Bu iş başına. Buna ağam apayı Naciye Settarova. O sport klub Çimgan'da sekreter olup çalışırdı. Да, kim? Или siz, наверное, в гуще не были, да, это? Ну, как не был? Я говорю, я был организатором, все это хозяйство, я был секретарем этого профсоюза группы. Вот. Потом стал секретарем комсомольской организации группы. Собрание проводил этих комсомольцев, все хозяйство. Протоколы все составлял. Ну, а Халма фамилиялары yok балам. Халма фамилиялары. Вот сейчас я не помню фамилии. Yo, no siz ne yapardınız? Akçalık vardınız. Moskvaga vardınız. Moskvaga varmadım. Naciye vardı Moskvaga. Naciye Osman ağamnen iki kere Moskvaga varıp gider. Cemaatle beraber. Bizler akça toplardık. Halkın bu informasyonlu bültenler çıkardı. O informasyonlu bültenleri Naciye sekreterdi. Sport klub Çimgan'da maşinkanen peçat etip 20-30-50 egzemplar verip biz onun cemaat arasına darqatırdık. O informasyon haberlerini. Ondan sonra ne yapardık da? No, böyle bir şey olsa buna toplaşı olacak, cemaat gidecek. Kapık ведомствомен beraber kapık toplap alıp gelip zdavat ederdik. Centralный organ. Вот. No, adamlarımız varken bakılma yoktu, familyalar balam bakılma. Son siz kaç yıl yaşadınız Çırçık'ta? 88 senesinde ben Çırçık'ta yaşadım. 88 senesi fevral ayı içi mında geldim de
Krasnogvardeysk rayonundan uy aldım. Soylarımız anda mına Kimik Abbas'ın torunları andadı. Emir Suyun, Kimik Emir Suyun. Mustafa ağalar andadı. Kimik Abbas'ın oğlu Mustafa, Kimik Mustafa. Kimik Sabri anda Krasnogvardeysk rayonunda Молочный koyunda anda ularga vardım. Ömer ağa mına konşumuz uy satay almaysın dedi. O günü varıp aldım uyun. Özü uyume kvartirant olup propiska oldum. Договор tüzüp al hacaykanen beraber dogovor tüzüp kvartirant oldum. Propiska oldum uyuçe. Dokumentlerinde доверенность verdi bu apay. Emir Suyun'ge доверенность yazdı, что разрешает продавать свой дом. Vardık сельсоветке оформлять etmege, сельсовет категорически против, дом будем брать совхоз. Это не ее дом. Тогда права собственности не было. Это не ее дом. Son bu apaynen dogovor etkende bu apay dedi men iki balam var. Ular okuylar. Mektebini bitirmeyince men kitipmayım dedim. Bu fevral ayı olgun где-то 15-20 fevraля вот так. 88 senesi. Вот. Dogovor ettik. Bu bizimle beraber oturacak. Bu apay balalarına oturuyor. Ek komutanı var занимать ettiler. Ek komutan biz занимать ettik. Переселенческий домик. Вот. Это Некрасово, Красногвардейского района, улица Мичурин, дом 61. До сегодняшнего дня я помню. Вот. Сон bu apay bizne oturuyor. O apayın подвалче 2 tonna kartopu var. Onun kartopunu aşayıq. Ну, men apayım aşıp şey hazırlayıq. Bunlar da geliyorlar. Bu sofra oturup aşayıq. Keda aprel ayı. Konşusu mına bu men uyum, abi konşunun uyum. Через забор. Заборда сетка. Konşunun uyunu sattılar. Men 8,5 binge aldım. Uyunu 17 binge sattılar. Bir ay arası işte. Men fevralge alsam aprelin başına uyu 17 binge aldılar. Men 8,5 kazandım. Dogovor ettik. Akçısını verdim men buğa. Доверенностьni aldım, dokumentlerini aldım. No bu apay menle yaşaydı. Ora bir ay geçmedi arası karşımızda uyun 35 binge sattılar. Bu apay menle oturuyor. İki balası var. Yarın men kaytarayım, gittim men uyumdan dese ne yapacağım? Kimge varacağım? Men de 3 balam var. Apayla ikimiz 5 can. Geldik abi komutaçı oturuyor. Veranda 2-3 ay arasında 3 kere fiyatlar oldu. Fiyatlar 3-5 kere oldu. Evet. Son ne yapayım men? Toplap bu apayın can koydum vardım. Aldım 2 tane 5 tonnalık konteyner. Getirdim yüge. Bu şeylerin yükledim. Varıp 3 tane bilet aldım. 2 balasına bir özüne. Kuda тебе ехать deyip. Adresini alıp. Yükledim bunu. Maşinam var o vakitte. Jigulim var. Aldım gittim bunların Cankoy'ga. Konteynerlerini yüverdim. Özüm akçımla. Özüm şeyimle beraber. Özüm biletlerini aldım. Bunlarını oturguzdım. Yollu kaçmışırdı apay. Hepsini yükledik. Ne de olsa bunu özgardım. Öyle ettirip bakalım. Endi yatiqa uyuchi, переселенческий uy, böyle verandası var. Veranda yatiqa böyle kaynağımla beraber. Kokten yıldızların sayayıq şifrelerin arasına. Veranda. Son kaynağım dedi, Umer men bunda keldim, davay abın kırşasını değiştireyik. Ayda, davay. Orayı kırşanı sındırdık, yandan kırşa yaptık. Bir üçe 3 tane peçka duruyor. Bir denesi kuhnyaçı, bir denesi bayınçı, bir denesi de ilk komutan kızdırıyor. 3 peçka bir üçe.
Ұрдым, тұттым, үш печканы да йықтым балам. Шығардым епсін. Күл орталы қап-қара. Әлекет. Шығардым епсін, ұрдым, тұттым, отопление ясадым, паровой, батарея қойдым. Епсін ясадық, ақладық, темізледік, низамға чектік. Печканы варып, Красногвардейскийден договор еттім, уақытта печной топливо кетірілер. 80 күміш машинасы. Ардын договор еттім, бір бочка кетірдім, 4,5 тонналық бочка, қойдым он, печной топливо, печное отопление, нет. Теплица құрдым аз барчы, балабан теплица қойдым. Мен өзім гүлнен доғыр ашырдым, Өзбекстанда да. Қойдым теплицаны, низамға чектім, бүтін орталығын сачтық теплица че, гүл сачтық, тюльпан сачтық ұйылы. Вот. Ана үйін низамға чектік. Башладым үйін артына аран қоймаға. Бірда бақайым, сельсоветтен келгіден комиссия, Долгушов заводеление. Онымен барабар 5-6 адам сүрген келген. Ты что делаешь здесь? Я сарай строю, гараж строю, вот машину ставить надо. А кто тебе разрешил? Никто не разрешил. А почему ты строишь? Ты не прописанный, ты здесь не живешь, дом будем забирать совхоз. Бұлар маға хұжым, ұяқ, скандал, мандал, мен дедім, никакой совхоз ты не заберешь, а это моя земля, я здесь строю, пошли все отсюда. Сөгдім епсін. Бұл қач ай кечті бұл келген уақытта? Ну, мына февральдеке, апрелдің 17-сіне Хоранданен көчіп кедік бізданда. Майысын 20-сінен 25-не ауа пайын өзғардым. Ondan sonra bir ayçe Kırşan'ı değiştirdim. İyun, İyül ayçe, Ağustos ayçe olan şey bu. Başladım, koy yerine oturgan son bir aran yasamak gerek. 23 metre aran kurdum. Garaj koydum oğne, artdan bir kladovka açık koydum, abul-hubulun ciştirmağa. Ondan sonra қалғаны 9-10 метр аранмен гараж олса, қалғаны малға малхане навес. Фундамент қойып, қора бойыны қойдым, мен бұл шилерін ясадым, шықтым. Сон қач кере бардым, 9-10 ай прописка етмейлер қорандан. Ішке алмайлар. Инженер, электромеханик, энергетик кеткен. Алын энергетик дейм, нет. Председатель совхоз, если хочешь работать, бери цапку, иди на поле. Bir kere kedim, 2 kere kedim, 3 kere kedim, bu mağa baş vermей. Сон bir gün kedim, ты в конце концов будешь меня прописывать или оформлять? Нет, не буду, да. Алдым пресс-папье, соусе, пресс-папье гранитный, вот такой, это, промокашка. Алдым пресс-папье, дедом, я тебя сейчас, блядь, вот здесь убью. Или ты мне даешь прописку, или нет? В конце концов, ты чем надо мной издеваешься, шакал? Мало того, что в 44-м году выгнали, еще сейчас будешь издеваться. Я убью тебя, мне дадут 5 лет. Я 5 лет отсижу, вернусь сюда. А ты не будешь здесь жить. Киттім, айланып киттім. Сон бір ай бір ай кечкен соң, бақсам сельсоветтен келді, приезжайте. А у уақыт Далғанен bizim халық кели. Кели. Эркун кели. Эркун вагоннарнен кели кәдімді. Біз келдік 88 сенесі, где-то вот кусь. Сентябрь, октябрь, ноябрь айларчы, да? У уақытта мен Өзбекстаннан барып, Жигули машинасы Өзбекстаннан көчкенде 87 сенесі алдым чек на получение машины. Алмалыққа базаға бардық, машина жоқ. Подождите, на следующий год возьмете, дедер. Мен көчтім кедім, сон ағама вердім. Ағам да Өзбекстанға де Осман ағам. Оға вердім да дедім, машинаны алырсың. 1-200 bin euro машинасы, чтобы обкатать ее.
а я потом ее пригоню. А я, когда оттуда уезжал, я сделал ящик, и в этот ящик погрузил, у меня Волынь была машина, ЛуАЗ, Луцкий автозавод. Я его туда, вездеход, я его погрузил в этот контейнер, туда забил все железо, все хозяйство, все, что дома было. Мында көчежекте бір достым келді, Хамзин Мишка, Узбек химаш заводында зам директора по снабжению çalışıyor. Bir kun baksam Mишка bir УАЗикнен айдап келді үйге, кірді азбарчы, бір şey тасырдай, шықсам Мишка келген. Миша, ты что тут делаешь? Да вот тебе привез нержавейку. 20 листов нержавейки. Двойки. 2 на метр, 20 листов привез. Привез где-то полтонны электродов немецких, чтобы нержавейку варить. Гринвуд. В то время это дефицит, нигде не найдешь. Нержавейку переменным током вообще не варили. Это 88 год. Кетерген Бошатхан, возьмешь с собой туда, пригодится тебе куда-нибудь. Оля. Варып сантехпромнан 20 дейін батарей, 8 дейін труба алып, штепсін әзірлеп, көчечек уже все ниетленді көйле. Эрбушинка, ана шу машинан ящине yüklедім. Кетірдім ора, Жанко үйге кеді, бошаттар, товарный станцияға, үйге алып кеметін чаресі жоқ. Келдім, нас кетірейім. Кім? Сон бардым, бір балабан ЗИЛ тури, двухмостовый ЗИЛ. Дедім, братчика, давай выручай. Өзімді урусқа бензием, да, Санька, давай выручай. Че, как зовут Санька? Тезка, давай, все. Лафет, так сколько тебе надо? 80 рублей дашь. Я тебе 100 рублей даю, давай, вези. Вези. Yükledi kalka, ящиком машинасы ama zilabele turdu. Ракета, uçacak. O kopçakları висят почти что. Представляете, там тонн. Siz maşallah öyle деловой adam, Тонн 8-10 этот контейнер весит, ящик, понимаешь ты? Кетірдік үйде нас бошатacağımızın bilmeyiz. Bir кран көтермейді. Как разгрузить его? Я внутри машины стоит. Умер аға, сіз қач ел яшадыңыз бұл Красногвардейский район? 2 ел. Сон мында көчтің? Тоқта. Мында қырымча 3 кere көчтім, балам. Аннан мында Ивановка дейін койды, мына сүйін ажын атына Ивановка койы бар. Анда мен тизанам торны яшай. Мұстафа Баснаев, бекім біледірсің. Рескомнатста çalışkan еді, Мұстафа. Шевкет оғлы бар. Олар темірчілілер. Вардым Мұстафаға, енде сой-соп көрішейік деп вардым. Қайтқанда бақсам, Денисовкада балабан подстанция бар. Мен Өзбекстанға, Чырчыққа балабан подстанция барды, Янги базарын кольцосына, 220 киловольт подстанция. У подстанцияға дежурный болып çalışkan. Сон мастер по наладке высоковольтного оборудования. 4 жыл çalıştım. Мастером. Bütün Алмалықын, Беговаттын, Донкурганны, Kuyluk'un подстанцияларына ал выключательлерін ремонт етердім. 220 киловольт оборудование ремонтировал. Мастером работал. Бригаду организовал, людей научил, все хозяйство. Сон аннан кейін сон бақсам бұл подстанциялар. Кірсем бұл Денисовкаға подстанцияға начальник подстанции, не начальник, мастер тогда, должность мастера была. Мастер подстанции на пенсию уходит. Через 2 или 3 месяца на пенсию уходит. Умер деда. Приходи, давай, я вижу, ты специалист, разбираешься в этом деле. Ну, я зашел, вот такой выключатель ВВБ, ВВН, ВВШ, как работает, все, как наладка, как там периоды, все, ремонт, я же разбираюсь в этом деле. Ему рассказываю, он говорит, кто? Говорит, ты специалист, давай сюда на подстанцию. И даже двухкомнатная квартира есть. Бугнасыл район. Денисовка, Строгановка. Ахмечте. Вот. Давай к нам, деда, кедом.
иди заявление пиши. Миндых машинаға киттік Ахмеште, вот на Кичкемецкой 172. Тогда был Симферопольский РЭС. Парменов был директором. Кедік куға Николай Иванович, такая ситуация, вот человек готовый специалист, приехал, то все разбирается, деда, а начальник подстанции. Ну пусть напишет заявление, будем рассматривать, деда. Я сдам заявление, киттам. Идите в отделе кадров, возьмите обходной лист, пройдите медкомиссию, медосмотр, все как положено. Ну хорошо. Вардам, медосмотром кечтам, рентген, пенген, штепсен кечтам, кельдам. Вы можете приступать к работе. А квартира? А квартира нет пока. А как без квартиры? Куда я пойду? Ну не знаю, босса. А у вахыт самозахват, да? Начался уже. Да, в 90-м году самозахваты идут. Вот здесь вот, ну это чуть позже, уже не в 90-м, а в конце 90-го года это уже было. А это 89-й год я пришел когда туда. В 89-м году, в декабре месяце, я поступил в Крымэнерго. 27 декабря поступил. Вот. Кедам квартиру не дают, ордер не дают. Я говорю, как я без ордера пойду сейчас на квартиру? Вы что, завтра меня выгоните нахер? Скажете, хреновые работники, выгоните, мне это не устраивает. В общем, более Алтай мурыжили меня. Не берут на работу. Ну, не берете, не надо. Сон кедам, я не. А начальник группы, каждым дедом ты. Или решай, или кедрене фени, я другую работу иду искать, другое место иду искать. Үйге қайттым, 4 декабря уже. Burada bakayım ekun geçmeye arası телеграмма. Приезжайте, ваш вопрос решенный. Келдім, ордерını aldım, двухкомнатную квартиру на подстанции служебную, получил как служебную. Это 88 год, 27 декабря. Все хорошо, получил, пришел, документы сдал, все, как положено, трудовую, все, оформили, ордер взял на руки, пошел, занял квартиру. Жена там, красногвардейский, я здесь. До сентября месяца 90-го года я ездил туда. А потом в сентябре уже Хоранда Кедаманда. Вот в эту квартиру. А на сон в 91 году, наверное, вот где Строгановки вдоль трассы, вдоль объездной начали занимать. Я там был тоже организатором вот этого всего хозяйства вместе с этим, как его зовут-то? Сейчас он заместитель, длинный, худой, фамилия Юхтахума. С бородкой ходит. Мауш. Нет, татар балас. Не Сафтер. Сон сіз топрақ алдыңыз Хамыш Хорада, да? Мындан алдым башта. Мындан Строгановкадан алдым. Мындан алдым деп все захват яптық. Будка Хордуханда. Начали там жить. Сон ағамнар кедер, что-то не то, поехали туда. Белял кеді, сервер кеді, терсхонды сервер дейлер, Краснолесияда отри сервер, фамилиясын шынақылма жоқ, да. Организатор вот этого всего хозяйства, захвата. Он сон сайладық, серверін қойдық, старший, Хамшхора. Сон мен, Белял, Вильмор, Осман ағам и Длявер барды. Корбекте не алмадыңыз? О уақытта Корбекте вообще адам... Біз о уақыт 90-cı senelері как раз анда пикет yapıp алдық топрақ. Bilmiyorum, biz bundan aldık işte. Ya men çalışayım da balam. Gündüz çalışayım da bütün gün işteyim. Men işten boşap gitmeye çarem yok o vakitte. Öyle de almadınız. Öyle de almadım. Korbek'ten almadım. Ondan sonra Osman ağam dedi davay bundan alayıq. Osman ağam da aldı, men de aldım. Hamuşxoradan. Mana çünkü Hamuşxorada cami üyü o Osman ağamın üyüdür.
Осман ағам екі хат көтерді, ну, отделки нет, ничего, просто... А неден анда айтисис лучше, чем в Строгановке. Но сулар. И трасса рядом. Рядом салғыр. Ну, мында шер яқында. А там салғыр рядом. Понимаешь, вот то время... Сизге розы, что ли? Ну да, я же за огородом занимаюсь, цветами занимаюсь. Мне там интереснее было. Вот. Сулар. Мында су yok. Проблема с водой, понимаешь как? И трасса. В любой момент вышел, в любой момент уехал. Это сейчас в Строгановку можно 15 минут проехать. А тогда же это пешком ходили. Я пока жил на подстанции, я раз 20 пешком ходил. С Кичкемецкой до подстанции. А там 5 километров надо идти от трассы только. Ишке барып, ишке қайтмаға иногда вызывают сюда. Сон сіз қач ел çalıştınız? Yarım yıl çalıştım Кременергода. Мында. Пенсияға шықтым. Пенсияға шықтым. 69 senesi. Evin yaptınız. Evin, mına yaptık işte. Mına endi Karan nizamıға çektik. Балаларын evlendirdim. Sizde kaç bala var? 3 bala. Вот. Значит, sizin apayınız Zeynep. Значит, onun tamırları çöl tarafı. Babası Canköylü, anası Büyük Karalezli. Halisi. Kaynatam adı Abdul var idi. Beştiyev familiya var. Ну, Корбекте алmadınız toprak bu yaramlı, конечно. Korbekte mınашын енді babam үйін қайтарып алмақ керек. Babam үйін қайтарып алмаға ниетім var. Но назы olacak пока білмеймін. Анауын çaresini қыдырайım. Ну, фамилияныз да жойылды, Ушақ. Ушақ? Жоқ, мен білмеймін. Сағар әскемедім бұл фамилия? Ушақ. Ма хартуар айтырды. От керек архив көтерме бақма. Бекем бір шир әскерсің, балам. Қабер етті маға? Сізге yollama керек. Siz varsınız Facebook или что-то біршілер өлі. Балалар бар, ama мен білмеймін де олардың адрестерін, балам. Мен компьютерден çok işim yok. Олар айтырды, что койдешлер, бұлар, айтырды. Тем более siz айтисіз, yaşadınız bu возле кинотеатра, да, говорите? Синагога, где вот это? Да. Яханлар же Бохче опознало яхты театр, а театр это как раз синагога была. Ну, білмеймін, мен ол тарафын білмеймін. Siz, значит, yaşadınız bu taraftan da. Ну, вот. Темирчи өзені анда keçi. Yok, ора, мен yanına дейді, мына возле набережной недалеко там. Ну, Аннаем, у вас ниже театра был. Да, внизу вот здесь. Ну, там Темирчиден келген этот өзен. Су. Суар. Ну, а bizim, менің бір бөйканам яшарды, вот 15 апреля қанда бар, вот эти башни, анда яшарды. Ну, бізде в разных местах были. Ну, вот так вот. Ана более işler балам. Айда болдым. Siz maşallah ebet хартвар olsaydı daha çok aytırdı. Ular айтсалар. Мен daha Кременерго'ны айтсам, анда да балам bir roman yazmak. Sizde hepsi ananız babanız kaldı Өзбекстанға. Kabristanlar anda. Bana kısmet olsa bir yıl Avgust'a varacağım kısmet olsa. Siz bir ricam olsa sizge alınız bir fotoaparat и bütün bu baştaşların anda resimlerini getireyim. Hepsini yapınız. Bakarım kim anda Korbekkullerim, kim anda вообще yatı da adların da baştaş yazılarım var anda. Yaxşı olun. Yaxşı. Uşuların yaparım. İsteseniz men sizge yardım edeyim. Но мен уже, наверное, 3-4 yıl geçti ama
Алышталар bazılardan sağ var. Ana şu eski başlılardan. Acire Hartana var o Alışta yaşay. Bu Ali Aliyev belki sağdırdan yaşaydır. Ну, адресlerin bir şey versin, ben var tapardım o var. Главное дело знать, что этот человек есть где-то. Я не знаю, понимаешь? А ты собирал все это хозяйство. Yaxşı, çok sağ olunuz. Sağ ol oğlum Haydar, sana da sağ ol.